Arık tağıp durat boçu Coca-Cola. Arık tağatı, Anın da aramadalı gen bilip koyatıyla Kırgız'ın kıyından karaçı. Mine kılatılak? Keretilak tükürek deydi. Kana tükürük jayılıp ketken bolsa, halal ekende vura veretili Kırgız oşan manaka. Tınar Kurbanaliyev. Rahmat. Çok rahmat. Men bugünkü Ravşan'ın konsertinde mınçalık kolçauğa iyi olum degen aram oyum joğlar. Rahmat sizlerge. Aman bolungsuzlar. Assalamu alaikum. Urmatlı bugünkü konsertimizin konoktары, urmatlı Ravşan Üniversitesi'nin çıkarmaçılığını sıylap kelgen kadırlı konoktor, urmatlı ayımlar, mırzalar, barыңızдар менен şu sizler менен şu Ravşan Üniversitesi'nin çıkarmaçılık keçesinde biz üçün kımbat, biz üçün sıyqırdı bolgan sahnabızda sizler менен yüzü görüşüp жатқаныңызға Құдайға миң мәрте өкшігүчілік айталы. Құдай ушундай күнгө жеткиргенине, көргөзгөнүнө шүгүр. Куш келипсиздер. Ассаламу алейкум. Жакшы отурасыздарбы? Манайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Эркектер манайың аранча эмес, 5-6 күн чыдап койсоңор өтүп кетет. Азыр бары да ошону менен отурат. Булар эмнени ырдап аткан, урубам ойногон жок, ошону ойлонуп отурат. Эмне кылсам, берги кофтаны алып берип койсомбу же? Акчасын эле берип койсом, эмне алып алат, Мунусунун акчасын берсем, наркыны эмне кылам деп отургандар ам болуш керек арасында. Негизи 8 мартка чейин буга чейин биздин 23 февраль биздин эркектердин майрамы болуп өттү. 23 февраль эркектердин майрамы менен да өзүмдүн атыман куттап коюм. Муну 23 февраль өзү билген адамга бул армияда служба кылгандардын гана майрамы да бул. Ким армияга барган болсо ошолордун гана майрамы. Кече эмнеде врачкалар жүрдү го, булар армияга барасыр, военкоматка барбагандар майрам деп отур көздөрүндү кечесин. Негизи эркектердин майрамы ошол армияда служба кылгандардын алдыбызда биздин ажарлуу айымдарыбыздын, аталарыбыздын, апаларыбыздын, эжелерибиздин, жеңелерибиздин майрамы. Аял затынын майрамы өзгөчө белгиленет. Байкайсыздарбы? Өзгөчө белгиленет. 8 март күнү карасаң көчөдө гүлдөрдү көтөрүп алышкан, барын бөлүп куттукташкан, гүлдү берип кучактап, өп куттуктап келип аткан. Азыр эмес, мурда ошондой болчу. Азыр андай эмес, баары 8 март күнү карасаң телефон көтөрүп алган, баардыгы телефон. Жалкоо болуп калганда, жалкоо ушу. Звонок кылып, майрамың кут болсун деп куттуктап койгондон зеригет, WhatsApp деген бир балекет чыккан. Ошондон мынча 3 гүлдүн сүрөтү бар, ошону жөнөтүп коет аркага. Анда алдында жазуусу менен майрамың менен жазуусу менен жөнөтүп коет аркага. Десе анысы кандай? Анысы мындан өткөн Кудай алган бир жалкоо. Анысы рахмат деп айтпастан мунун сүрөт жөнөтүп коет анысы менен. Десе беркин эч нерсе эмес деп жазгандан эрине анысы мындай жөнөтүп коет. Мынакей. Айымдардын майрамы негизи өзгөчө майрамдар ата. Майрамыңыздар жылына бир жолу келет айымдардын майрамы. Бирок ошондо да эркек майрамдай саат 6-дан кийинкисин. 6-га чейингине коллектив куттуктап коет бесера. Анан эркечинде эркектердин майрамы көрүнгөн магазин, павильондордун алдына аяшың майрамы деп турат ошол жерде, ошо калтырап тизелер ийилип кетип ошол жерде майрамдашат. Аялдар саат 6-га чейин. Кандай болгон күндө дагы негизи азыр мен сахнада ырдап атканда дагы байкадым, аял затына көп жакшы нерселер таандык экен. Аял затына көп жакшы нерселер. Мына азыр ырдап атпайбы? 7-8 ыр чырдады го. Бүт бары аял затына жазылган чыгармалар. Ырлардын баарын карап көрүңүздөр. Бирөө бир тага тууралуу же жезде тууралуу ырдады го бир. Же бир аке тууралуу же аваз тууралуу эч ким ырдаган жок. Жалаң аял затына
Sebebi nege? Sebebi ayal zatının atları ırga жақсы uyqaşat eken. Bizim çıkarmacı insanlar жақсы uyqaşat eken. Misal için İbrahim Cunus Vakayevsinin ırı var. Bakıtqa tolğun gül mına, bakıtım sensin çınara. Bakıtım çınara bu İbrahim Ekevesinin gelinçegin adı. Kanday sonunu uyqaşkan. Bakıtqa tolğun gül mına, bakıtım sensin çınara. Bu şimdi erkek arına ırdap görç. Bakıtqa tolğun gül mına, bakıtım sensin kalmamat desen emel esletem. Mirim Muratalieva degan kızı uzırdı aytqo. Mahabatım, mahabatım gülü balı. Mahabat ayal zatının adı. Mahabat. Mahabatım, mahabatım. Hem şunu erkek arına Cünü Salim de söylese etem o şerde. Şunun için ayal zatına özgüçe. Giyimlerdagi ayal zatına köp. Karnı özgü erkekler. Nege ayalların köyüne köp, erkeklerdeki az. Действительно ayaldaki köp, tol tura. Şifanlerin için tolla silerdi. Bizdeki içine batmaydı erkekteki. Hayır dilin ne? Yani şifanlerin eşiğin dilini taraf niyerge mınanday. Şimdi ölüp keteyim, jay kısmın lip boy toyga barganda erkekti qaran, beşara erkekin köyünün jelkesinde toңkoy көтөрүлүп жүрөт o şerbi. Şimdi bir saat mesela yani eşikке turuyor, jelke çıkıp ketken bolandi, көтөрүлүp ketken. Ayal zatına emne sebepten köyüne köp. Sebebi jaraşat. Oşon üçün köp ayal zatını. Mına jengemiz. Jengem bolop eken. Qarаңыз, qanday sonun jaraşatın o söykö? Şu söykönü size göz tağı olsak ne deyt elestetip koyun. Ayal kişiге jaraşat. Qanday giyse jaraşat. Kızıl giysenger de jaraşat, ak giysenger de jaraşat, sarı giysenger de jaraşat, jaşıl giysenger de jaraşat, uzun giysenger de jaraşat, kısa giysenger de jaraşat. Nereden giysenger de jaraşat? Nereden giysenger de jaraşat? Sen öderaktan giysenger de jaraşat. Keç aytып olsam nerede bir aksakal oturan eken balam dağı deyt meydi. Nereden giyse var şey? Oşum ayallar sizler giybe koysanlar da jaraşa veresizler eken buna eken. Giybe koysa jaraşar. Giybe koyganın jaraşkanın ötkende muzeyde gördüңөр kanday jaraştı? Muzeyde, Bişkekte. Eki jengemiz giybe çıkıp alışkan. Basıp bilet muzeyde. Как будто şubaçan жүргөндөй жүрүшөt. Jay basıp. Jay basat. Şu Bişkekte muzeyge murda adam köp girçi emes. Hazır. Barsan muzeydin tegereginde adam batpaydı. Büt jana ayıldan şaharga balasını kına, kızını kına bargan aksakallar var go. Bardı oşo birden nemeresini jeter alıp muzeyin elenesinde жүрөt. Kaçan açalat eken bir yer. Bir muzeye girip çıksak mı degen diye var. Yaşabız, Kudayıma şükür. Yaşabız jakşa, mınake bugün ölbөгөн janга, ölbөгön kulga jaz keleti. Mına жаздын алгач күндөрүндө Равшан инибиздин концерти, аялдардын майрамы. Жашабыз bir topsan murdага караганда салыштырмалуу жакшы. Мурда кандай эле? Мурда biraz кыйынчылыкта жашаган. Эми кыйынчылыкта жашаган мурда десе, ойлогула, бу жетим 41-жылы туулганбы деп. Студенттер bu yerде oturan жаштар билбешиңер мүмкүн. Мен ушул сайыз учураган кезде, ыдыраган кезде, сайыз тараган кезде, ошол кезде 9-10 класста окуган бала элем. Ошондо башкача эле элдер кыйналып кеткен. Эки эжелерибиз отурат. Мен эсимде биякта мынеке тааныш агайларга турат. Замкем өзү бизде керек чанага будайды салып алып, тегирменге алып барат элек. Ушундай кыйынчылык болчу. Бирок кыйынчылык заман болгону менен ал кезде элдин пейили кенен болчу. Peyli genelde üyünden nanı çok olsa da gir çay içeriz dediler, gir çay içeriz. Üyde nan çok olsa da atan 4-5 dost benen girip gene öğret boçu şunda beyim var. Hazır bardık neresi var bırak peyil tarayıp etken. Peyil tarayıp etken. Köpçülük erkek katından korkup yaşap kalgan beçere. İlgeri atalar şunda eski girip gene öğret boçu dostları benen ay apan geldi ve tavu geldi ve da vur boyun oydur. Giri öyle oturup çay içip hazır anlayamaz. Hazır üy tollu, halacılık tollu pıradık da beçere iki dostunu alıp gelip alıp
Köşeye koyup koydu. Girip alıp ayalına ait albaydı hazırlıklar ölüp keteyim için. Girip alıp ayalına deydi. Koşa gülse gülkümeyin aytıvereyim deydi okşaydı kapamayım. Dese. Ne cindi olup kaldın deydi. Ne oldu dese. İşte dostlar var ile geri versin mi de ait albay. Kerime Zulfikar жақшы балдар ha deydi koy. Muğuna qarap bak. Eğil başqaça. Amurda başqaça. Hazır жақшы болып қалды. Men esimde kichkineke kezimde aylığına rast bile apacağım. Ben şu ayını 2 jolu 3 jolu daruz ap keletilen. Daruz ap keletilen. Daruz uyga daruz ap kelse ayazata kelgende süynetilen uyga. Bunday жерге қалып қотеле дарузда. Тамақ ішіп отыр 2 gözüm daruzda olotыр. Bunu kaçan söyletken emin. Yetemine güzel söylerse bolatile edip. Hazır bunu yaş baldarga aynanan darbuzu danegiminen bersen cevaytım aynen uzun düşünde. Darusunda jerde tursa tamak jebetsen atan bayqap kalıp. Kim tamak jebese darbuz жоқ degende şapıra duradi. Darbuzdu danek panegmen duradi. Danek panegmen jutup kiyinki жылы май айында көрөтүн ар жерине дарбыз чыгып барып курап калат эле ушундай жок болуп кетет эле. Дарбыз жештин немеси башкача алып келсе эсиңиздерде дарбызды кесип алдыңа алгыла дегенде экиден тиштеп кое бересиң, экиден тиштеп кое бересиң. Экиден эле тиштеп кое бересиң. Анын пайдасы дейт анан кийин. О, бир убакта атаң айтат эле. Мына дарбыздын кабын алып барып күрөң тарапка салып бер дегенде көтөрүп келип алып Görün tarafın yanında orada paftorunu tazalap taşlaydı lan ana. Hazır baldardıkta jırgal. Her bir balanın kolunda sotuyu telefon. Buna karangsızlar. Bir uyda 6 bala var olsa 6 onun kolunda bir de sotuyu telefon. Buna. Burada Kırgız eşitten girgende assalamu aleykum bala çıkar tınçmın balcanına aman bilir dini soluk surap verir. Hazır eşitten girip geldi. Japak zaretler var mı? Sayıbıl halde şu zaret izlep verir. İyi boy şu. Burada törgö töşöktün kalın yerine oturat ele Kırgız. Hazır rezetkaga jakın жерге oturat. Liboy oşu rezetkanın janına jakın жерге. Eşiktin ozuna da salp bersen kayır. Kılan rezetkan tügü olsa oldu o şehirde. Tünü menen o şehirde. Aylan ay. Yaş baldarda жақшы olmalı. Her birinin kolunda telefon. Bular mektepten uyga kelgende kardı tok gelet. Zamanımızın жақсы şunda da her bir mekteptin mangdayında emne satat gamburger satat. Mına. Üniversitet beyakta kalsın gamburger satat. Elik birde mektepte gamburger satatken o baş bulak deydi özünde buna. Eleset boğazda buna. Gamburger. Kırgız zapatın tamamını ürenir olsa gamburger. Bat ürenir. Gamburger şu Moskvada işlegen bizden kızlar jigitlerin köpçülüğü damşılıp gamburger satkan jeri işleşer. Oşol jerde de bilip koysan болады. Oşlu kızlar jasagan gamburger menen narınlı kızların gamburgerin ayırmasını bilip koysan болады. Narınlı kızlar satkan gamburgerin içinde eti köbürek болады. Bizden oşlu kızları şakarap menen toldurur, pomidor savez menen toldurur gamburgerin içinde. Dişlerden bartap ağıp keteden çoğulturup koysan. Hazır jaş balдар uyga mektepten çıkıp uyga varsa bular kardı tok barat. Emnege sebep gamburgerdi jep Coca-Cola'dan içip algan kardı tok. Bizden uçurda kanday oladı? Bizden uçurda zorga kardını açıp eşikten girip gelsen gamburger yok. Apan nanın betine kaymaktan kalın kılıp çıkıp namburger derdi tutacak. Mına gel. Namburger. Namburger koluna tiyip telekte koy getti degen soğuk çıkardı le. Namburgerdi götürüp alıp kettin koydun arkasına. Şurka aparatır çalınıp, jığılıp, namburger 5 metre uçup barıp çötele. Aç olmak bilen var çöpün içinden putuğuna nepten izleyip tap. Namburgerdi alıp betine çangını yürüp durup vurup aladı. Bizden uçurda Coca-Cola arık dağıp durat başı Coca-Cola. Arık dağıtı. Anın da aramadalıken bilip koyatıyla Kırgız'ın kıyından karaçı. Mine kılatılak? Ana keledilerimdir tükürük deydi. Sana tükürük jayılıp ketken bolsa halal ekende vuruveretili Kırgız oşan manaka. Al sunun başında
Korpok olup kalganbı, eşeker kandalып turabı kızıktırbaydı. Emnesi var, Kırgızdın жақшы улуу sözü var. Akkan suda aram жоқ деп koyup